nkethishia kona ngushukire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kuwatane aboto kindeto cia wero tha mwanja cia tariki 16 mweri wa 6 mwaka ya 2022 mbeta wini wa Kingero. Tukiambiriria ni ati uri barabara ya kuma Mikindori weta kuna timu wankagati ithine thiretwe kinyamwara kia kari na biashara bantere ukumane na kuthukanga kwayo inya nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta kwethira kimirura kia nende mubunge wa Tigania East Josephat Gishunge kabeabea na roretie ubwithe bwayo ringi kabeabea emiroria kana kiroria wa kibona ete akari wirane ati atira kubwithe kwayo gukinyanila kimenere mubunge wa Yalampuro Abori no tuba kwithira arierete kubwithe kwayo kwa kaita karaya kaitenyo kau na kuria ringi kura Tigania East bethebe muwatambaro ya brato tariro mwandiki wetu andeta kumantereo Kelvin Kimathi. Ondi barabara kuma Mikindori kuna teko watatithi netura ithi nene na muno kiria kari wa mana biashara baontoko kuma niayo okuwa makumira ruri Rais Kenyatta mwaka na yo ngiri 2027 mubunge wa Tigania East Gichunge kabeabea na ruri ta kwambiria kuthondekwa kwayo interesha kuna tia mantinka kathumba na kwenda kuga barabara teke mujunto mwira kuwa nekvatwe yeta utethia na rera mulo muntu akoloma akapinga barabara akewa ikabeabeago aka tikabeabeago aka netigania akwethia aketharakia mwanto baba na itina ko unende borankoromba ni apere antobe totogwatanire nina tonge kabeabea mokolo nyonto bango geira aritete na kabeabea kirawira ni akari na atumiri barabara ye kuna tia kimerera mubunge wa Yalampuro Abori kumania na umirira kwa kaita barabara ya kera na venano ntomukorora ndashindire awira kyawekera lami yitare akwanga chiaka niyo muno onda yari kureta contractor eta coach nende mwathani na teverie mayamba yaratwikirite yathirire ruare tractor kaikua iri amberia wekera lami kuma Mikindori nami lakini nani kabeabeanga kenunda uga tweterete lami kabarabara chenjwe ibwe ikenda bona wotorera bwetorete lami arambe Nkulukia ke anashomya bile pia yotandashwa kuringana na mukandarasi urodhani to barabara yedhai contractor wengo akwaria wana ngero chumya bile akaethera amenjete teza sawa ekaethera sawa kutetera lami kinyaba hapo botije lami tantu kwemwe lami ya ekaenjoy ekero mwaramu ekaruwa ngaintu kuya nona alawe ya torwa eyaterwa kaoma so lamineri ya muno endo enjoy mbere lami etorwa teza sawa na bunge akimeneria mubunge oyo wa Yalampuro Abori na akiuria mungi omwatambaru bwani kethurano nekiyite kabeabea ukorora ka ochietia ariwa bugia omochoke nonto nonere muntu naingawa arenda wetare bionde ane na bio abotige bwe uri obari temuri mo mochoka yo boka ome abo mwani mbere ata abo dhambia turabonge kanyinga kaina ntoho akarutwariko igachoka kwarenge netaga etawa tiga turairoroi gakura iko ate wanja gaturwa roi tebwa Kiripotera Wero TV kuma Tigania Central Beta wa Kelvin Kimathi kongi na kunia te atumiri bakithima kianjalo primary ni baithirete betumira mothikana muthitho ya kuma kiembechira kamite bakithima kie baithirete bakiona kuma kie wende barwero kenda kwambiriria wekira mipaipu yo bakinyithiria rwe akwina boma turene kulingana na karibai kenda kuniye mutitikano yira yoethirete yekoyerwa kithimene kiu anto beta rwe ya burato kuri mwandiki wetu andeta kumantereo Nicholas Chabari Wanadu nturueto sambasa turkurita anjalo primary school turete anjalo kantin narua na niongoge edite enambere ya karibantora acha anjalo kuthi nambe na kuenja ametaro ya kuthika meberethi yo kamaraturui kuma kithimani iki anjalo primary nekenda gikinyira anto o maturani gutigira mitindikano ne kuthi nambe na kunyia kithimani ururu kuinjwa ni thai rurinjwa ni kenda rusambaswa
onto bantu kuinyana ruita distance ya kilomita 1.5 kenda antu abai saindire gini obanyorui na rwetu tutirunywite itarira ya na thai kwina mipango rero yo chambaja rui nikenda rumbo ginye tantu bonde tubeto kiongo kwina ndui mwanja na kindo ira cia ithano itumaira sola ndui ringi sile cianji udimwe na ngabana munya itumera generator kwa ngui hii yake ni unique sana ntu itumera sola nyumba o safe na ruru ndacho rubia na sumuni ringi ire na chumuni na ruru kombo se mbese mbingi na icio mbese icio tutumira na ya turu anjalu na ngiri ya na mirongo mwanja na icio tutumira kura pipe na kada tusambasa na kontu konde na ruru kwendekana atongeria bonde babarungamirite ithima byabireketie na kwenjwa na biotomeka ntere ino chanto beto kiongo wamwe na babarungamirite maendeleo ibakuru bathingateria gutigira ithima biu bionthe ibyo tambia aroje ne kenda rokinyira anto gokube wanda administrator kankuromba o chairman barui na kabiti yake basemani na development cha omba ikukindu icio ndo basambaza kile antu bonde na araba komba kunyuruiru bakinyuruiru na mesi na kila mahali na maskuru kile thima bibi nge rutererwa miriki tayari bambiriritio kusambaza baba ngini atolone ni oginabo ituberite bambirio sambazira antu kenda antu bati inyana kinywiro na kimwe pedo bakinyunya rui kuntu kuonde yo lengo yare kreito bibatuma awae kamiru great itu muromba inde mwanka thai na tu sambaza rui mwanka thai rutena matangi itu kuromba yonturu anjalu ato iru sambaza thai ru tanki pia tukuromba ni ati ruru etu rwa anjalu mbwao tukuromba rongelwa ni kenda romba kuthirwa rukiumba wita kuonde na rukwenda wita nontu na kithimene runi romba ra konkoromba ruru rongelwe ni kenda na rwa chambazo rutho rukiana kumantere chanjalo Gembe North Piton Class Chabari Wandi ya mawane moya wandi rake dhurano yonekete okuchilia rombi betike KMCA baba inge batabarikia aramwankanende kwena arwere nkolokia mirongo ithatu wandi erungurwa geshigo bunge kia Gembe South arakaitene kailo ameri ni George Mudhuri urosho karietike kiawe rengi okulokira kiama kia UDA nkarete nthina bamwe ba rombi etike kuthikiro gambi bo ugena matheta ya kariki gechunje kia bieleke riboti ya mwanya ntangurutano cia wandi arakiuma kieto kumurika wandi ya maua Kiege chunje kia bielen kuchiletu wandi ya maua munona kwenda kumenya mirandi ere kinyaniletu runguro MCO wakaitaka ni umete anto amwe ya kinyanto ange number 1 kambue kirutero barabara tumbete kwithira barabara cia maua cionbete kuruga na mashinani na kwari na thina watu kaito openete almost 50 kilometers ya barabara ko Maua town kuri kabros twekiritwe nara jeka ciongo itumbite kulobe kabros ikea itumbite kwithira ke department ya barabara o2 itumbite kwithira twina annex twekirite bridge annex twekirite araka mkabiria maternity twekirite karabati twekirite jere weta side ya St Mary's itokirite karabati wetete we dhanja ara kwina muru ana batombo gilera itokirite karabati itombete ko open barabara itombete ko mora barabara ira sibwete ko bwithwa barabara ingine kilala iweta Kalimantere Kaloe kithetu weta Kithaene weta Zaire Mwanka Karama kwa Mweje weta Karote weta Kadhima Stadium weta Kando Jehovah Witness Barrier na ingie Kathomba rutere ni rwa kithomo na tutarirete na raro kinyithete ndene ya miaka 5 ende itobete kwithira twokete class Kadhima primary kingi kilala primary ECD classroom na class kila kiatiretwe ni last government kiankurani ikotomba kuromba mbecha kiomba kubwithio itombete support through bursary initiative anabeto baketha bakithoma bamwe baraba buthetie technical necessary skills ana 91 kiana bara 91 pamwe nyiba kutira ngozi othai
kuyana bara tuthomethia within the ward bara turiaira fee bathatu ibathire last year bele bara ya C+ na kurura B-. Ndarasi irakite mwankende ni gitu kangweria maternity St Mary na Mbone Rivanets na Inge Kathomba akithe tirokonia matheta ya thoko ena bobo kuwa twe ungu maitwa ira nyana ngavana kuo kenda thoko rebuithwa no imbi kwenda kubwithwa so lakini ne kinyira itaremo atweka mabati yake ya buithwa abati yara ya ribu ya investos ya ritwa lakini thoko etabuithwa nde na etabuithwa improvement na manto yara twerete ko lobby lakini watweka yaka kinyila stage era kubuithwa twenda bonto kwa mawa ne ritiringwe lakini ne ko deserve kana nenda kubuithwa nkoroki nondo inyatho kwera mawa nemwe taunasi ndene mero iri ita ushuru bwingi so kinya mawa nondo ne mwe yare ko ito ushuru bwingi ndene mero ne ko deserve manto maingi nkoroki yare bwithiritwe itunjenjete kwenda kumenya kiamene kirare ke yundie giatethia ate mukari wa maua ndiromba kura MCA na kiama ka UDA antu bero bakiokarandiro bomba wetaniria boka botegarinde na muntu wetaniria nya oni kare okarande na ntoma obo yatwaraniria tuteme wetaniria omuntu so barato beto karande na bo to wetaniria ibo to ketha tukiromba na bo kura ibo to ketha tuketananiria bo tukithilikirie twariti na bamwe bakari wiko gibona birabiendene yoko miaka 5 ekuthira nende ngoye MCA ora konteanirine ono nto barabara imoite bwethitwe na wete atubwethirio lakini atubwethirite kwina moto tena stima kithire nyimba sarira cia yana wa MCA wote cia yana nanga twirigerete manto yonthe aciari bara bena na skuru bakairira manto yonthe onto ya basari manto ya based na manto ya education batedu ni joy pono kona kana nya kithire ya tubarabara toto kwitikinya kwikirwa mwaram kana anything concerning MCA utebwethia just alingia kwa kiti na akakuwa na akadisappear twataniro yonkuretere bamwe baratumbite kwaranire na boba kwendete ki tuthonjio tombobo ichunje kia biele kia ronorora mwanya ntangurutano shawandi Ore arimi ba kimera kia mirabe na weregiro ba thoko ya kimera kie karura ntukonete kuraya kulingana na Minister Warimi Peter Munyane ndi arimi ba mwena atongere borete Raizuro Kenyatta ogio chwe bwa thoko ntheuro ningi kenda kinya kuwaramia thoko ya mirankulo kimwandiki wetu wa Ntheto Nicholas Tabari gatumenyethia cionkoloki kushirikiana na arimi ba mira kenda twariria mira na tumenya irutere rwi kumira itite warira arimi wamwe na biashara abamira beterete ntugo 14 ira bayirirwe ni Minister wa mantu megia urimi twe epitegatiro munya bona akana uma thoko ya nthiguru ya Somalia ni kuthi inambe na kurugurwa na banjirie kwendia miraku ukaire ende bakiromba kinya mutongira mugongo Uhuru Kenyatta athingatirie thoko cia nthiguru cingi muno ira antongeria abamira batumite kunekenda bathinambe na gucheria athoko inu kwina nthi twathure kamete na kiama gietu kia mira na ikiombete kwita ku launch thoko kuo na ibetere na barawatanira katukuromba Uhuru Kenyatta mbere atereta ritaya na kinyeta ritaya nerio tusugulile kwa bibyote bile thoko cietu zikirwo kwa kintheire ira mwanya myanya yonto Djibouti Congo na nikenda tumba kuongela Somali na ramira yetu itana ikenda tumba kuongela mbesha ningeomba rais wetu Uhuru Kenyatta sababu anaenda ritaya na tungemuomba mahali mrai imefika sasa asukuma hiyo mpaka hakikishe tumepata hiyo sosoko zote tumetafuta na akifungua Somali afungue Djibouti afungue DRC tukia kwithitu kwenda muongo yukira no mwanka thoko emira eruorirwe na eruorirwe buretingwa kairi nguruki yogu arimi wa mwena atongeria abamira na bwe bakuromba kinya atongeria bagisiasa baba kathurwo bathingatirie gutigira mira ne gwikiro bantu ega kinya kiri thirikari nikenda ethinambe na kuthingatirwa bwega na kinya thoko ciacho itikombe kwithirwa ikithuka kairi tumamira yetu ne aladisho ni Uhuru Kenyatta ameja catch crop lakini mwanka nende maukuni thirikari taumuka kwa hiyo eti nafasi yake ya MPs kenda beta kulukia kwa hiyo nikiromba nibo ntukuromba rimbeto rwari
tokolokie MPs na women rep baraba eta na ara parliament bagologe mira yetu tikro shemania na manto yewe shemanitia yo mirungi kanjirene kana ya kwirwa ati mura yutiko bwani no lebi tutekwenda yutha yo lebi renge bya mira yetu no mona bya kuria nindo bitumara mbesa kenda manto yeu ara thina yumirire bageria go trace back the steps ba change sheria na ni uno tutukua kenda twina lasting solution twina solution ira tuticoka kwirwa atiri ati mira ekwingwa kairi no ntuba muntu na ukirire athuganie kira tuinge mira kuma Kaboito Igembe Central Betan Class Chabari atonekanya kunogoka nini ndi tucokirete na ndeto nkulukio kathiora mitambo antu betu bakira ng'ondu bita wa Jennifer Kakankunini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ng'ondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritira ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa akira ng'ondu athome mo youth mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisa bakwa empowered na maendeleo yangi ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria akira ng'ondu turi amwe Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntumiri ya kuta eje ringa thimo namba 0705 247786. Kambuni ya eria ya Meru Dairy Cooperative Union ni ukugwata ogeni kiri Farmers Field Day rekethro erekiani gia showground ni njuma ya tariki 24 mweri jojo kwambira thainya cia rukiri na this time mwaka jojo tuketha twina field day inene muno tariki 24 mweri wa 6 this time kwenda arimi baumira baingi ni kenda bakona kinya urithi bwa arimi bangi muto tuketha twina ng'ombe nkurukia 50 cia arimi bara bathiurukite ni kenda arimi bangi bona na beta kurithia u Neko utobwari kabwinde mono ke korobo gatigwe ninja mare ni bwinde boya bokongwere ntuko je yeto ntuko ya arimi no kageta murimi otigwanja je ni na winge itobweterete itobubanganirite manto ja mathongi twina ng'ombe mwe kama lita 60 na ndenda arimi beja bona ule murimi wa kurithia na bona intobire ya gutumira nyakira twina cio injeru bya kuria bya ng'ombe na chumbe kenda muntu onde omba kuimprove farm wewe buni sana ntuko yetu ya field day tariki 24 njuma wiyejete ikethe na ara gito showground kwambiria thainya cia rukiri eja umenye manto mwanyanja urimi na urithi bwa ng'ombe wongere karia gwakunja murimi ugakurukirwo imwago jojo unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects Turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
noe ngavana uria ukurukite kigerio gwita na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County twi privileged kwithira nya twi na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na reserve ya unda bithia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu